Asam Agortala Lahar Kotor Lahar Patibung Patiwi Langma Chokha Sikla Khoroksani Patibung Patika Tini Cha Shalor Sharik Dambri Tami Tongmani Jorabo Panisagor Thanan Bishing Khobja Optakhali Sileti Camp Gana Amcheyo Koktomao Shaiman Kha Pathor Thwikha Drampar Malkhung Bai Baik Dadak Sidak Thutaijagwi Baik Bai Drampar Malkhung Dadak Sidak Thutaijagwi Bai Langma Chokha Nirmol Das Mugui Khoroksa Siklani Bini Umor Bishini Chidok Bufanimung Nipendro Das Tebini Kamiengkha Optakhali Gram Panchayat ni 2 nong ward amchayo Sikla Nirmol Das Thibani Patim Norogui Amchini Lukurog Lahar Kasukha Lahar Kasukha bai Kechaja Kotor Chikon Malkhungro Patima Thayo Faisok Baikha Uttor Hangkor Police State Forensic Team Langma Chonai Nirmol Das no Panisagor Shakhamnogo Postmortem ni bagai Roholaikha Postmortem Khlaimani Yagulo Nog Nukhungni Borokno Yafari Rezagnai Kupulwng joto tipra hasteni Lukurog no. Beshi borom no boishote chenani ke sara phayo Baba Goria phaimani shalna rege shora kuma jewelers sibo khakte chate Lukurog no marata hamte amjak maya phayo Baba Goria jottoni nukhungo mai phar ko phangkalange haimya saya talange thango